Fiona ngan mana fa te lava ya mo le fa no me temi ele nei fo e tai fo ma lava se fo mo ya ma no pu le se fu mo vi te vai ma per se sala nei ya fo mo la tanga po nei va ya tu ta tu vi mai ana fa tai am ta nei va ya so ya o mo ni mai le tau le tuno le tai ha ya mo vi pu ia tau le tuno we sa e pu nei la tenga lava ya so mo vai ti mo mapa ma ya o le ua fa le ngati mo mapa e se vang na ho ia fautuanga o nga samita lai wa o le te mata wa pesa e se fa le sa la pte ia mai po ile ni si mo to Pacifica ai tatu ala tu nu ia o manuia la wa wingo tap ma no le leina tatu talno na va ya solo o talia ya le portfolio ko bitin to ia le tu la grabta opo ile ta io le HRBP ia fa pena fo imale felo tusi na HRBP o le alo tau fia wa te lopo tai o le to usuele si fono le no e ono fina wina le tau opo po masele poti na tamai al committee paftai ole meta opo le pe an si le pio le sa fa tu langa inga ruenga al fono le solua le na te nei ya pita yo na la mana fa fongo po ia ile tu langa o to e to le meta opo ia ona o le ile I a wai ia e te yo le tu ngai o le o a pia ile sai di linga committee o le la o ma o ia ni si po yo o le mau fa tu ina fa mo le vai so o le sa fa ia mai le mo le mau po ia te yo le tu ngai lu mo sum mai New Zealand il fa mo le vai so il mo committee o le la ona o fa mte la le sa to e fono le committee le esto nai fa ma po po tu langa le no mai ona o mai o le fina ngalo tu le pa i lu mo committee ia mai o le tu no o tai au pe a fono le parliament o le au o tu se li poti pe a foi la o mai o te pena ile so ia le la tu li poti mo le pa mo le fono a tai au o sta si le nga le mauta o le o pa tu langa mo tai au o le li poti le al committee o le o amionga te wolo matu langa malu o parliament ia o le asa au si foi wa o li poti nei tu tu lava ma pa pena foi fa tatia ma fela fula foi ai ia fina ngalo foi o su foi pule o le fono foi tu la fono ia ma o mai po la se fa o le si tu mata ina ile li poti nei lo o patalia nei le motopon po le ase fa tu anga committee awa o ia inga lea I lalo le tula pono tuma. Iei whaasalanga le ipe whapea wa io ina wa iei se tūlanga pui lea ia mionga te waloa ia matūlanga ma malu o le pāle mene wā fia. O ia inga la iei o tula pono tuma. O le whaia se awa inga reprimand. Ia pe whaise whaasalanga pui nei whaamalolo mo se teimi le tu mau ia le topinga whaipule. O le fute lo nisio nga ruenga ia sa siringi au ko ia committee ia nisio mo le mau na o atu ia la tu sai ono la fu si la tu committee o fa salanga la ia la loina na o le reprimand o le suspension ele ia fa salanga hu le ava no aile no fole tu malo le hu la te lo atu no si fa tu nga na le ava tu committee o si la fu le peto e te tu la fu no tu mau ina ia ini si fa salanga mafa tu ina ia fa ta wa ile tu langa hole leo wa bionga malu te usia su fa pule ia matulanga uma fa pena wa pe o tau mata wa tu na nga le al komi le nga to sila to fa tu ngai tu langa ia ini fa salanga fa ia pe ho ia fa mauni ia mani male fa salanga la fa salanga wa lu te lo ia fa pule o fa salanga lo fa uma komiti de al parmene de uta mana tua o le whaasalanga sa iai o le fionga I le sui pule ia le otali urua ia li itua wale ini la fonga na ia whaia I tono le pāle mene o mea le fionga le totoli ia toki lau ma pāle mia nena whaia le whaia surua masina e a fo I e whaamalo le tu mawai mai le toki whai pule e sau le sunga ia asiata sa le moa ai whaamasina na whaamalo ai e sau le sifa unga le sifa pule tonu masina al fa bela foi la o inisio ia mata le na foi fa salanga ele ave committee na tu sa mai ava le lafo
tonu le parlemene le fasalanga le pongo talai ia ma penana ioina ale la o mante wantu I mata upu nei pe o le ua ave ile fai tionga le fai pulenga nga maunga numela momua pasanga il te io le tuanga I ma le stasio fai pule o le tuanga o le walu le process le o le fai o sa I linga ma li poti atu le parlemene le vola o tanto mante watu ai le suenga le ia tu le epa ma le ale il puli o le foi wa tali mai o I le laitu e la tu foi fai tionga le ufa sanga le fai pule nga nga maunga numela lua e ave la vai le komiti le fai ai se ta I linga fa pena foi la le si fai tionga fo le o ma o le ua ave fa sanga I le fai pule nga nga fo maunga numela tolu lo winga le wa tolu mta o pule wa I lumo le parlemene fa te tau lava I tulanga le o a mionga ma tulanga ma malu o sui fai pule le ono au fai tulafanga ia pe ole vai atu pe ole fato afatino te vai atu langa I o ai ingo tula fono tu mau I tulanga hui nei pe fa pe ini fa sia mai le fai pule ole o fatino ile pa ingal ne malo fa te no fe ngal mana mana ma di no nei ba ngai so pe fo nga mai o ta ole tu su ele fo no sala tu no kan ba pe ia o ta ole o tu su ele fo no su ele tu no ia ma sta si le o mata o lea o te lo le la o ta ko la le wa le o mun fasil sila ko I le ko ta lai le si mita o pule le o fai tio ina ia le fai pula nga nga mang numero mo o le ko la le ata o to mai ya so ta e po le se fai un ko ta lai I la na sila le fai tio nga pe wa ta le fe nga una ave komiti le su ai ia po se fai uma fo ina tele tali ai fai tio tu ina au tasili na meta upuleta ali le so ta pe ato te wa fia ia le fono au fai tu la fon no fa tai le sa ta tu no na va yaso ia a Otalia fo ile ta pune les froile o a no fo le mo su to va on finga palo tala titi nga fo mo no me lo e to withdraw mai le stana o la se tala ma le ta fa mo ne o le awa mautino ava wa be tua ia le swafa le stasio sui to va le to faia so alo men o stasio sui na faulu e to va le fu al va na puia ia to ngata le la to ina so tasili sui o le va nga fa puia ia to ngata le le to va le palo tele titi o lo tu mau hu le sui to va le stale la lo fa tu ile tu sa mo ta ai o sui la to va tu tas ia le fu e fa wa la bona to va ile palo tele le masina po no ngana to pale la to va ile fa filinga ale tu malo nga ngai fo manga numero lua ia te mira nei wale hua mai ona fa ai lo mai ia fa le palota ia mano fo nga fo ia fa ia mo meu palota fa savat ia male fa le palota fa ia palota mo le aso le pripoli ia o le wa a mai ma ba nga ia ta pena o mai ia le tu malo me se lava I sui fatu me mana la sa tau fa fonga I fon ta tu no I sui tu to tas fo ie o la sa tau fa fonga I fo of if wa tau wa ta mai ba ti en fa na la la lo ina pe a fa pe man malo mai situation la we to ia o sui nei o sui uma o le sa nga I o pa tu ile tu sa mo o tasi le pito vai le pu al pati pa fai ia a o le o mo o ti mai fo in fin ngalo le na fu vai nga fa fai le mato pelo ingle de sport na fa la wilo ilo la tu sui to ba ta sia sui alu la fu o ni sila sui tu atu ia o le hui o le ai ele tu langa tala fai to ia ai pe tau polinga mai o sui e to rua tu to e nga I uma il fa tu ile tu sa mo o tasi ia awai ta tu hui lo hui winga ma mionga hui tanga ta palota e fe mo ia fa pena e se tala e fai nei taiao e se tala e fai le po e se me ma fo tu ele kisi pe fai palot o e fa pena wa ele fenta to do po o tonu o to ia de filipinga altana ia e ma fo mana me o fe mo wa yo le pai uma ono ele o abo ele o ma wa alo na tali tonu ele me la alo fe no filipinga wa pe ana sui de filipinga altana ile te mi la alo e fai la na palot ia o isina me hole o mono atu la lo esa
ia wa winga na tatou whainga paro tatou te fiu lava e tau whamama tatou whainga pipiri. Len whaina alo fia me tūlanga na. Lalei, ai le i omele update la tamai la fianga na tunu fo i le COVID la sau tau whaafongane le tapo inga la tunu le tatou man Samoa mana ia le tau whai mai Bull Games ia o tue whale tunu mai lunga semi-finals ma. Oi, ma eu hoi le tau whai o alom whanau le tunu, le an tātou mauri mawina lava le amatanga ko e tabi sanga i korana. Ie di malolo al tātou au, tātou len tātou au sia lava le manu malo le quarter finals, ia so e lo ma le semi-finals le mawhitia na po. Ia wa le au nai oi wharani a le pong sa tātou. Ia, ma eu ale tau mawhai hoi o alom whanau le tunu, ia e mesia, ia o tō tele ale au. Ia o alom whanau roi nei Samoa. E pe le si tūlanga tū maulunga na e tau mwhainga po e al tātou o luka pite te o pitu ia me te lawa al tātou pa ia onga ma pa ia onga lango ma i lātou umad pūlem o ma mei hoi le si tio tūlanga wai ai al tātou laka pite te o pitu le nei tau sanga ia atono e ini mafu anga stele ua sui ai foi tūlanga o le loto nuu ma le tūlanga le tā alo hoi al tātou au ai pa malo lunu vinga le la tātou tāpo ia le lava ia so le pa imai le I lona tona I Peretania I riki vai so ai. Mana. O tai le ta fai o le talala tamai a fianga fo ona tino le COVID fa mole. Galumalemana. Ia o le ua fa populisi so I fo I fa pena na fa no I le fa ma. Ia o ia I pere tu langa I fa mau la tamai. Ie o a fia I le siama le COVID suriba. Le hoila usi tia le o inga to I I Samoa ia. Wa fa popola vai mai le vai aso ma le aso ia da to ko a fiel pa ma ia pa war tu nga leiro I ninga senga se hoire o tinga ina ia eu da fo e ni si peto ono le o ia I le mo tanga senga se mo tua ia ai oni ia nga hoire o tau pa pena na ia mai ai ia o pa pena vo va mai le tau so I po ma ia mo fo ina tu ia fo ia to tinga ma le o nga masa la fanga Galumalemana faftai tele lava mo le so mai na foi manga le tato ko benga la mtanga nei vai aso ma ia fai va mata nei aso fo ia fa pena foi te vai mer te sala men wi foi nga ruanga amata nei vai aso tai lava le fanga Galumalemana tu Autagavaia Tipi Autagavaia ia ma le oto tonga nei vai nga tawa na mo tato nei foi tai fo